Ndurumeni ya minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki yerekeire icigo cia rugongo rwa bururi kwarira mitaratara ya kugacirithia ugitiri miena ino. Icera-ini riake kaunti-ini ya Garissa gicigo kia ubunge kia Lagdera, Kindiki ni atugiritie wira mwega uria urarutwo ni maabitha a ugitiri gutigirira cieko cia wikinaĩ ni ciahuka oro hamwe na itemi ria kuhuthira njira cia kiriu kung'ethanira na wikinaĩ. Oho ni oritie maabitha a borithi kunyitanira na muingi wa matura gutigirira uhaguku wa ugitiri miena ino ni wahuka kaimana amu nirio ikinya ria mbere ria gucokereria thayu. Tumeweka mikakati ya kumaliza kabisa adui ambaye anatoka nchi jirani kuja kudhuru usalama wa nchi yetu ya Kenya. Na tuko na wale maofisa ambao tumetuma hapa ambao ni special forces. Na mimi nataka niseme ya kwamba hao maofisa wanafanya kazi nzuri, kwa sababu hii shida ya ugaidi sio shida kidogo. Na waomba maofisa wetu ambao wanahusika katika vita ya ugaidi wakuwe na urafiki na wananchi wa hapa, ili wawapatie habari ambayo itawasaidia katika kutafutana na adui na ili kuweza kuleta usalama katika nchi yetu. Augete mihango ya kuhingurwo kwa wabici cia thama mwena uyu ni igathie na mbere thutha wa mambura ma Ramadhan na igatongorio ni President William Ruto, na oho ni makaruguria mitaratara ya motungata ma uheani wa ibande, passport na marua mothe ma githirikari. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.